kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe. Hari ibihe bishobora kuba bigoye ugasanga umengo Yesu yaguhevye, ukamengo Yesu yatwibagiye, ariko kino gitondo wizere umwami Yesu. Haleluya. Sinzi ivyo urimo, sinzi bikugoye, sinzi bikubabaje, ariko ijambo niri wizere umwami Yesu. Haleluya. Wizere umwami Yesu muri ivyo bihe ivyo arivyo vyose uri kuracamo. Yesu nashimwe. Humura naho uri kuracamo ibihe bigoye bene nawe. Yesu nashimwe. Iyi Mana twizeye, Kristo twamenye, suba amajambo, ni Yesu ahindura ibintu. Yesu nashimwe cyane. Amen, 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 amen. Ni Yesu akora. Amen, amen, amen. Ni Yesu adukunda yangu. Kandi yarakuruhiye Yesu, yarakubabarijwe. Mubabaro yagize ku bwawe urakomeye, izo ngorane zawe arazitayeho cyane. Nitwa Ntungararo Charles. Abenshi bashobora kuba bahora kunda kunyumva ndiko mvuga ubutumwa bwiza ku nsamirizi y'Uburundi. Yesu nashimwe. Abantu benshi baranyumva cyane ikiganiro cyitwa Kundane, ubu cyitwa Isoko y'Amahoro, kivuga mu ijoro ku munsi wa kabiri saa 2:30. Hanyuma rero reka duce dushishikara dusome amajambo y'Imana, tuzingurure Bibiliya zacu. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5. Dusome duhereye hano kuri murongo wa 25. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 duhereye kuri murongo wa 25. Muri Bibiliya shasha ku rupapuro rwa 29 isezerano rishasha. Ndasoma avuga ngo, kandi umugore aguma ava amaraso yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumariye ibintu byiwe byose, ntihagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yaribwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya umubiri wiwe yuko akize icyo cyago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukirira ishengero, arabwira ati, ninde ankoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura bati, ubone abantu bariko barakubanda, nawe ukagira ngo ninde ankozeko? Aberaguza amaso ngo abone umukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi ku kazi ibimubayeko. Araza amwikubita imbere, amubarira ivy'ukuri byose. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro, ukire rwose icago cawe. Imana ihabwe icyubahiro. N'aya majambo y'Imana. Yesu ashimwe. Niyo tugira tuvugane ko nza guhagarara ku ijambo rivuga ngo kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu ashimwe cyane. Iryo niryo jambo ngira mpagarare ko kwizera Yesu mu bihe bigoye. Ikoraniro riri hano, shengero ry'Imana mwaje hano, sinzi ivyo urimo, sinzi bikugoye, sinzi bikubabaje,
ariko ijambo niri wizere umwami Yesu. Haleluya. Wizere umwami Yesu muri ivyo bihe ibyo ari byo byose uri kuracamo. Yesu nashimwe. Kwizera Imana mu bihe bigoye, iryo jambo ngira mvuge n'aya majambo y'Imana dusomyemo avugwamo cyane. Uyu mugore yari amaze imyaka itari mike, myaka myinshi, myaka 12 ari mu gihe kidasanzwe, ari mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'ingorane, mu bihe by'ibibazo. Ibibazo yari amara imyaka 12, yari imyaka myinshi cyane, yari imyaka mike, yari ababaye, yari arushe. Kandi usomye neza Bibiliya, iki kibazo yari agifitiye ahantu bitari byoroshye, kuko imigenzo y'Abayuda urwaye iyo ndwara baba uri mu kibazo gikomeye, n'umuryango waraguheba ukagushira kure, n'abantu ntiwemererwa kuja aho abantu bari. Yesu adufashe cyane. Yari mu bihe bikomeye cyane, yari mu bihe bigoye. Havuzwemo rero Yesu Kristo, havugwamo kandi n'abantu benshi. Abantu benshi bari ahantu Yesu yariko aravugira ubutumwa, yariko aravugira ubutumwa bwiza. Hanyuma uyu mugore acajayo. Ndahavuze ko mpagana kuri iri jambo kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe. Hari ibihe bishobora kuba bigoye, ugasanga umengo Yesu yaguhevye, ukamengo Yesu yakwibagiye, ariko kino gitondo wizere umwami Yesu. Haleluya. Abari hano kuwa kabiri ntateye iteka n'abashinga intare gato, ariko birasigaye igaruka ko cyane igaruka ko rimwangana gutya. Yesu yashimwe cyane. Narababwiye ingene igihe kimwe nari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye. Hari ibihe byo kubaho ukagira ibihe bigoye nyene. Ico gihe twari dushonje kabisa muri famiye, ndasonza kabisa, aha rero tuvuze inzara abanyamucumbura nayo mwumva mu gitabo. Yesu adufashe cyane. Sinababwiye ngo namubwiriza bwa Rukaramu naho hafi cyane, aho hafi rwose, no kw'ishure ryitwa Kajaga hafi ya club, turiko tuva ku rusengero rwiza cyane, muri aho kaze tuzoza kuharaba. Yesu nashimwe. Dukorere mu bwiriza bwa Rukaramu n'ahantu hafi naho inyuma y'ikibuga c'indege, murahawe kaze tuzoza ahanateye iteka rikomeye. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ico bihe byari byoroshye, hari igihe umuntu aca mu bihe bikomeye. Humura naho uri kuraca mu bihe bigoye bene data. Yesu nashimwe. Iyi Mana twizeye, Kristo twamenye, suba amajambo, ni Yesu ahindura ibintu. Yesu nashimwe cyane. Amen, 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 amen. Ni Yesu akora. Amen, amen, amen. Ni Yesu adukunda yangu, kandi yarakuruhiye. Yesu yarakubabarijwe, mubabaro yagize ku bwawe urakomeye, izo ngorane zawe arazitayeho cyane. Ejo muri nkunda kugira ubuntu nkagenda ahantu Yesu yakoreye ibikorwa muri Isirayeli. Ndibuka tuvuye mu nzu kwa Pilato, ahantu yaciye urubanza, batubwira ati dufate urugendo tugende i Gologota. Abamaze kujya muri Isirayeli murahazi, ubu hari ibarabara ryiza bahasize amapave, abantu baranahadandariza kuko abantu bahaca ni benshi, hinjiza n'amahera menshi. Mugabe ikintu nahingiye, nabonye ni mu rugendo umwami yikoreye n'umusaraba. Ico gihe hari nta mapave bariko bashirayo. Yesu yararushe. Yesu adufashe cyane. Jewe nararushe, umuntu we twari kumwe tuti turarushe tutageze Gologota. Ati none ko Yesu aticaye yahaye turuhe kweri bitunani tukora kwinana tuna Yesu yaragiye tamu yikoreye gusaba twese twikoreye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami aradukunda, araduhuga, arashika amagara ya Gologota, yararushe ku bwawe. Yesu adufashe cyane. Nico gituma ukwiye kumukunda mu mutima wawe wose. Ariko ndababwira rero ico gihe turi mu bihe bikomeye, niko ijambo rivuga ngo kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe cyane. Wa muntu wizera Yesu, wa muntu wagira ucika intege izera Yesu, wa muntu wari mu bibazo izera Yesu. Haleluya. Hanyuma ico gihe madamu nanje turasonza, abana barasonza pe, mugabo nari muri mpemu
kwizera. Yesu nashimwe cyane. Nibereye mu masengesho narabwiye yize gutya mbona mu masengesho abana barabirukanye bose babuze amahera mwerwa ubwana buraza ngo papa watwirukanye nanjye nkajya muri mwemwe muhumure Yesu azabikora. Haleluya. Nimujyane basha guteka Yesu azabikora. Umwami ni mwiza. Mumukunde bantu b'Imana. Mumukunde ko bantu b'Imana. Hanyuma rero ubwana byumvise ijambo rya se nanjye nayo igitumbura sina. Yesu ashimwe cyane. Aho sinawutsiraga hati umunsi wa gatanu. Wa gatandatu turacamwo kuwa Mungu batetse barabura n'umuntu urazi ko yasuye umuntu n'ikibazo bagakomeye. Yesu adufashe cyane. Ndabona murembe turi kumwe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nahumuriza abana n'umuteka ku munsi wa mbere mpagarara hajya kuri parikingi mu Gatumba ndimo barondera n'ifoto maze aho twakorera icyo gihe n'uburyo bwari bwabuze tumaze igihe atandatu shahara turo. Hanyuma rero mpagararaho umuntu umwe arambura mpagaze yicaye muri bisi nanjye sinagira n'icyasha cya bisi. Yesu adufashe cyane. Aranitegereza nzaba nambwira ngo umukozi w'Imana ngo ko uhagaze ngaho ntego ntimbaye ndahagarara hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinzozibagirwa umwami wacu ni mwiza aratabara. Yesu nashimwe. Nizera umwami Yesu wa muntu waje muri iki gikorwa. Guma kuri we. Ndihagarara ko namubwira abakozi b'Imana turihagarara ko mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Imbaye ndahagaze hano ngo nawe ntabona muri kire ntego ni mu mwanya. Yesu nashimwe cyane. Ashobora mu mukozi w'Imana n'uze tujane abantu b'Imana barakunda abakozi b'Imana ate n'uze tujane hariho kenera canze nta kibazo. Kumbe yari yicaye muri pastere yiwe. Yesu nashimwe. Asharagisharika mu modoka cyangwa imukoma ye cyangwa jamwe atuye umukozi w'Imana yinjiye muri iyi modoka ntimuzosubire kumurihisha. Yesu ashimwe cyane. Mbandose bifutiye ibihe byose aho y'urugo. Yesu nashimwe. Yamani ni mwiza. Ndumva imbaraga zitotsa zimira abantu hano mu izina rya Yesu. N'abantu Imana n'igitangaza dose n'ifuti igihe cyose azoyicaramo n'amahera n'abakomeye baragira ingorane naza akasanga n'iyihari nacyo ndarama bafikara abantu Yesu nashimwe. Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza n'abantu twakwirika Imana nayo igumeko kitwa neza tugororoke bantu b'Imana. Ohoka baramuzera baramuzera no injira muri Yesu winjireyo uzobona uburyohe bwo kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Abahigabiga biravuga mu hano muri ino Bibiliya harimo amasezerano 34,000. Ibyo ni byanje nawe nitwagendera mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma hanagenda twise muri dire hanagenda hano bakore hajya hafi ya Belle de France. Abwira abantu nitwahorana nimwe bamene ndu Haleluya. Duno munsi gise umutwaro umuduhije kidusengana ngiye jenyine muri studio hano nakorera hanagenda navuka senga mu bihe bikomeye. Yesu nashimwe cyane. Ndasenga Imana ndabarira Imana urabibona nasize muhira atakigenda. Haleluya. Nasize muhira atakigenda nta narasiyo nasize nabicukura Imana. Kumbe Yesu yavishiye kera. Yesu nashimwe cyane. N'abantu bamurebe hano baca kunyishura ikibazo cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari uri kuraca kunyishura Imana yakwishyuye kumusenga muri Kristo gusa. Yesu nashimwe. Ndavyibuka ntegeye gusenga numva ikomeza itima cyagasohoka hajya kuri Belle de France ntambura guhagarara gusa nza muri mbonye inyoni igurutse nkibona mu bushobozi bw'Imana. Imana yaremye kano kanyoni. Haleluya. Imana irakomeye ahambaye vrema umva nikumbe. Amen. Hanyuma ngize cyabona umuntu
umumama ariko arava hariya kwa Dimitri aza ariruka, kumbe Imana yamutegetse umukozi wanjye arashonje. Yesu nashimwe cyane. Mbona ariruka na saa kame baza yarimo mama Imana imuheza. Yesu nashimwe. Abantu bumvitwe Imana kimwe nkihagaze aho neramuza ndiko niyigishirizwa nawe n'urungekeri nkabona n'Imana. Yesu nashimwe. Burya igituma abantu bagwa mu byaha bava mu mbwemu. Yesu adufashe. Uvuye mu mbwemu uzosambana, uvuye mu mbwemu uzogira inzigo, uvuye mu mbwemu uzogira ishari, uvuye mu mbwemu ibyaha byose byo kuzuraho. Injira muri mbwemu mu izina rya Yesu. Haleluya. Nzabona umumama arashitse ati wowe no guhondera kuva kuwa gatanu nararushe na za telefone ntizariko zireho, hariho za zisohoka bimwe byatwiragira uwabazitaba ibiteremusi. Nanje sinakoshe gukigura icyo kintu sinashobora zatanye zifise abantu babadandaza bafise inoti. Yesu arifashe cyane yarandondere hambere na communication n'ibisi. Hanyuma rero tunamujana hamwe twakora muri studio aragatubwiriza rero umukozi w'Imana ati Imana yafashe kuva kuwa gatanu. Imana yantegekanya muri banki gutora amafaranga yawe. Yesu nashimwe cyane. Ati ndakurondera akubona agomba bitema kucoza kurondera agatunga tino niratombe tunakuroza naho ti haleluya. Ese inkuru nziza ayuma amaze kuba Imana mu bita ntabakwindanye n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 nzamona koze misakame yo mbona toye kaga pake kama fura ibihumbi 150 murabibona hari kera tijana tudacubiza zimaze nk'imiti isohotse. Yesu ashimwe cyane. Baca bavuga pake atayageza se kandi mire Imana yambariye ndaguhe ni wawe ubiye mwana abasha wewe wasikita tanzerasi umucenge na cyo mutima naze ibintu nakomeye atumirira Imana yambariye ususengera unabika kurina nishobora mambira abakozi b'Imana bene data twuba Imana tugororoke. Yesu nashimwe. Imana iradutesha dufise ibintu. Haleluya. Muri n'amavuta Imana. Amen amen amen. Turabatachi imagine je nta mahera afise n'abandi kwiyumvira ku cyo cyane anzaniye amahera acanga na musenge umutunzi ninde none numvise aba zengesho. Haleluya. Sizoziba ibyo yindi hanyuma cyara aje byama atakora muri saa kame kandi akora inoti ya 10 ibihumbi 10,500 nego zibiri atakira aya ni jewe ndayaguhaye. Bazubize cyo bimana koze ati aya ndimire ni jewe ndayaguhaye mugaba desa se kandi ni Imana yategetse ndakuzanye. Haleluya. Yesu nzomuguma ko awuzogenda gute. Yesu nashimwe. Tena kwina muri Imana pe atero ndamuri yakigata natwumva ivyo bintu bigatwigorora rwose kabisa. Yesu nashimwe. Haleluya. Tena ndorariga ni Imana yabikirumitswe. Amen amen amen. Muri ibi bihe ntabwo bikomeye nipijambo kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe. Umuntu wese ari hano mu bihe bikomera nimba ufise ideni kuhagarisa umutima nimba ufise amagera akagutera ubwoba Yesu yamwiye mu mwizere. Haleluya. Umwizere arashobora guhindura ibintu mu kanyisasi. Arashobora guhindura abasi bakaba bakunze mu izina rya Yesu. Ahemeje kumurambika ku biganza acaragenda ati niki nari nkwiye gusengera nanje ndasohokaho nari muri studio ndagenda mbira bene data rero nare jewe hari ikintu ngiye gutunganya hanze. Haleluya. Nabizi Imana ingoreye baje kwibuka muhira isoko ya Jumla yari bishe ncao nkatanga bamuceri mwiza babundi burya mbere ahantu narakuvusha usanga abantu bo kwisanga bayakakadire sida none mwiza umwe bateka
ukumva ko batetse umuceri. Imana ikoze ibitangaza ibipfa kubibaho. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ibipfa kubibaho. Yes. N'abantu bamenye ko hari Imana yakoze ibitangaza. Amen, amen. Yesu yakoze ibitangaza n'abana bagenda mu pasera. Ni mu myaka pekade bashaka. Ni muri Yesu more. Kugira ngo bakunde Yesu. Yesu nashimwe. Kajana madamu tukicara hano. Kijauka mife nawe udukwana. Yesu nashimwe. Sheri wakarigaho arabisikora kuya. Aha nashimwe makirimo turiko. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hano mkanagenda kwisoko. Ayo dini ico gihe sayuno musi utwara sekani bikaburi cy'isuku. Naragiye mu isoko ndagura inyama n'abazakwa bite ibihumbi n'abetwa bitatu n'atandatu nibuka neza. Ndagura ibiro bitatu by'inyama z'umusoso. Roti nziza tombo. Haleluya. N'abantu chenzi sawa. Mugabo metesa sekani mana ya mali ndamukorako. Ndasoma igifira n'amedimire. Urusashe rwara okera murazibuka. Kandi mubabuzwa bazitandaka. Niho twabaguye. Yesu ashimwe. Amitabisashe rambo. Naishiyane yubiremereye sawa. Urabizi haraka mose bezero. Kandi tumusheri mwiza gasha. Amone natwenga isashe rambo. Amen. Yesu ashimwe. Nanamugira nikutwenze ngono. Imeze neza. Amen, amen. Nanamugira lero tugende mu cyumba kanda. Yesu nashimwe. Turashaka mu cyumba tubanza gupfukama turashima Imana. Yesu nashimwe. Ndashima Yesu nashima Yesu akora ibintu bikomeye. Ntabwo madamu ndaba mwishaje. Anahangira yashashe. Anaona nyama za mzuri. Nazama sosi tomate meza. Inaweza kupika msosi. Yesu nashimwe. Kama mkati tuteko mche. Nana wana beta yango shaka pati. Na mahali manana. Ya mana wana zena isonzesha. Imare pama. Amen. Nituteka yeye. Uganga bwaje usanga umusozi ukora mu wuta wawa. Hano wabyaje inza namubwira abantu hari ibitangaza Imana dukorera n'abana bakwiye kubimenya. Kwimana dukorera ibitangaza. Ushaka babanze baduce kwanza. Bana baraduce bahazi kuzana kaga pati mwawe. Murabona amafaranga. Hari n'abavuga ngo nendeze moyo. Yamana mona nisotesha sena. Yamana mona mvuka. Niya mara mahera. Muyikunde. Haleluya. Abana baraje umusozi akamugafite ngaho nima. Babonye ni masengesho baravuga ariko arasinga. Karikarayo. Yesu nashimwe. Yesu nahawe cyubahiro. Nyabukiti nyuma y'imisi mike. Wa muntu yaragarutse atuzana amafaranga menshi kamuha. Ati waransengeye Imana arambwirije dani zagenze neza ati ngewe n'amata ndabona natangwe kugira neza. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndikwijabirira ngo kwizera Yesu mu bihe bikomeye. Yesu nashimwe. Umbereza harbihe bigomba gukura kuri Yesu. Mwene data Yesu yanguye guma kuri Yesu. Yesu nashimwe. Tugira twitire mu tango. Umunsi umwe nagize nkaya muri ibyo bihe nyine ari mu magume bikomeye. Umwana wanje barakiba arayuba ku mwijoro arayuba barakina n'imana barakina amusogota nakenda byibuka mu muntu ndetse mu akana amusogota umukuzo urenda bikubuza umucisha singira ifaranga rimwe ni mu magume kuri ije zabona amaraso mucisho ko naje ni muri mbere simubye kuzobigire uko ndabigira ni Imana yakoze icyo gihe. Yesu nashimwe. Ndarabandi mu magume ni mwijoro
singira n'igihumbi kimwe bwa muganga ahita amujyana hehe yafata y'amaraso yafatije iki kiganza n'agaduka amaraso amuvuye n'agaduka mu izina ryanjye ndasabira ijisho Yesu rikize amen. Reka nababwire mukanya isase y'amaraso abona arahagaze Yesu ntashimwe amaraso arahanagura ibintu arakundana amacamo ibintu byaruje mu gatondo yaturutse yiruka n'ubuvyimbe ntibwabonetse kubera Yesu yakoze ibitangaza. Twizera Yesu mu bihe bigoye, ibihe bigoye umuntu aguma yizeye Yesu. Uyu mugore rero Bibiliya iravuga ngo yumva inkuru za Yesu, baramushingira intara, baramubarira Yesu w'i Nazareti, baramubwira yuko Yesu akiza, birashoboka ko yari kwaraganya hakagira umuntu. Mwene data wowe ushobora kuba wazindutse uganya, ufise ibibazo, ufise intambara, waganye n'umuntu, waganye na mwene wawe na so wawe, waganye n'abandi, ariko abo bose nta nyishu ni kwa Yesu. Hano bari baramushingira intara bati naho uvuga ku mazina ya 12 umerewe nabi urushe urwaye, hari umuntu yitwa Yesu. Uwo Yesu arakora ibitangaza, uwo Yesu arakiza abarwayi, uwo Yesu arahumura impumyi, uwo Yesu aratsura n'abapfuye. Ndagusavye genda kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu aratumva, aravyizera, hari ikintu cyakoretse mu mutima kwizera. Aho umuntu yaje muri kino gikorane, ikintu kiza gutubona igitangaza cy'Imana ni ukwizera, ni ukwizera kwawe kuduga udima ibintu byose ibitari bimpanze. Yesu arashaka kuntabara. Bibiliya ivuga ngo acaranga ngo jewe icyo nkabona uwo Yesu. Haleluya. Icyo nkabona Yesu ngavuma nkora ku buyoga bw'impuzu zibe gusa. Arizeye, ukwizera kurakura muri we. Amen, amen, amen. Ndagusaba kwizera kwawe kuduge, kwizera kwawe kuduge kurenga ibyo bibatubona, ibyo bintu bimwe nta nyishu, ibyo bintu bimwe ngo wapi, umwe ntibikunda, umwe ntibishoboka. Umugabo umwe yoce ni mukibiri, umugabo umwe yafite ni muri bana bagira mu guhishiriza inzu. Yesu adufashe cyane. No habanatse marara kanazirike nzotuvuga hanyuma tusikabana. Yesu ntashimwe cyane. Haleluya. Yesu aratabara, Yesu araseruka. Uyu mugabo reka ndavuga ngo ujenzi bagezo bivuga hano. Hanyuma baramubwira bati byakomeye wewe zinawe namurisha. Hanyuma baratarambariye andane mutwa ati mukozi w'Imana nibutse narondeye uburyo nuruka amahera zasi yarakene miliyoni 60 yari menshi cyane. Hanyuma arambwira ati jewe nicoze kugira sengera yeni sengera hari ahantu nagiye kubaza muri banki ko bofasha arikiri kintu birabantu n'abatangaza abantu kuva bagenzi Imana ibicemo jewe n'umutwaro mveko ndavuga nti nizeye Yesu andi ndamwizeye nicyo gituma naje mukozi w'Imana. Haleluya. Sinzozira icyo gihe nacenza ahantu mu cyumba n'ibigara ndamusengera dufugere jegeye ku mafi nzoyavuga ko bari ko byagenze. Yesu nashimwe. Numvise atavuze inkunda kwa Imana yambere gitangaza byaciye Imana yatabara. Yesu nashimwe. Kwizera Imana mu bihe bigoye, kwizera Yesu mu bihe bigoye. Uyu mugore aravuga ngo ko numvise ibya Yesu aratize ngiye kurondera Yesu. Ingorane ziri mu isi urubusa, abantu barumva ibya Yesu bizera. Yesu adufashe cyane. Barumva ibya Yesu maze imyaka 20 n'ishengero 15 mugabo ibya Yesu batumva vyo warase kwizera, warase guhinduka, warase kwihana, uko musanga uri mu ishengero, kuma wibu uri mu ishengero, iyo niyo ngorane ufise gusa. Hinduka wizera Yesu. Uyo mugore baravuga ngo
ubu ngiye kurondera Yesu. Acafata urugendo runini cyane, baratweretse ahantu yavuye aza i Kaperinawumu, ahantu Yesu yariko arigishiriza. Aravuga ngo urugendo ndarufata mpaka mbone Yesu. Ashitse basanga hari kukurya abantu benshi baje kumviriza Yesu, baje kumva ubutumwa bwiza. Abandi bari baje kumviriza Yesu ngo baramwumve ko ari ijambo rivuga bamufate. Yesu adufashe cyane. Hari abantu baza bafise ishari no kugira nabi Yesu, bagomba kumwica. N'abandi baza bagomba kumva amajambo y'Imana, n'abandi baza bagomba kumutega igitego. Abo bose bari n'iryo bugu, ariko Yesu arakuzi. Yesu ashimwe cyane. Umva, Yesu arakuzi, arakuzi. Ikintu cyose kiri mu mutima wawe Yesu arakizi. Hinduka, Yesu nashimwe. Hinduka, emera Yesu aguhindure. Ega abantu bibaza ku bantu benshi, ega hari abantu baje kuranibaza, hari abantu batazi Yesu twizeye wari. Umugabo umwe numvise ariko navuga ubutumwa bw'Imana, naramukunze cyane. Asharaza ari mutunzi, yadandaza afana ibintu biva hirya no hino. Hanyuma araza ati jewe numvise ubutumwa bwiza kandi bwamfashije vuba. None noshi nzoja mu ijuru gute? Nokizwa neza gute? Hagiye kera hakiri abantu babayitora tuaniye muravyibuka. Ati kuba ntangi ibintu murabizi ko vyagiye. Ati none zogenda gute? Numviriza, fata ingingo yo kwihana. Haleluya. Fata ingingo yo guhera gutanga ibiturire. Fata ingingo yo guhinduka. Yesu atokugirira neza. Uyu mugabo ariyumvira cyane mu ijambo. Ati mukozi w'Imana, ibi byose nibuka muri Rwanda besha muri byaha nzohava mpfa. Yesu adufashe cyane. Kandi napfa nzobisiga. Zarantejeje ibyaha. Ati cyane na wa mugore wanje mwiza ninapfa azosiga aciye amutwara. Umva, kiza ubugingo bwawe, kiza ubugingo bwawe. Emera wihana. Acara umuti wo kwihana, ndamusengera. Acara afata ingingo yashingira mu munsi umwe banyibutse ko bibaza ngo ndashaka ibituri. Ati ndahagarara impapuro nabishe. Haleluya. Kandi abana byatera imbere ageze ku rwego rukomeye cyane. Yesu nahawe icyubahiro. Umviriza kwizera Umwami Yesu mu bihe bikomeye. Amen. Uyu mugore aravuga naho ni mu bihe bigoye, naho bose bana, naho maze imyaka 12, uno munsi rero aya mategeko y'Abayuda nayahise ndagenda aho abantu bari naho kizira kubera hari Yesu nashimye cyane. Acaragenda iyo tugiye mu Isirayeli, ndabona benshi twacanye mu Isirayeli bari hano. Turashika aho hantu Kaperinawumu, n'ahantu hari inzu ya Petero. Yesu yarahakoreye umwanya munini cyane. Hanyuma rero baratwese ati aha niho bari bakoraniye. Uyu mugore acaraca hagati mwiguda aza ngo nokora kumuyonga impuzu za Yesu noshakira. Yesu nashimwe. Acha bakora kuyonga impuzu akoze ko uyu mwami wanje, uyu mwami wacu aratunze bene data. Aharaza abantu batagomba gukizwa, aharaza abantu bakeneye kubohoka, aharaza abantu bafise ishaka wo kuvuga ubutumwa bwiza. Abo bantu Yesu arababona. Amen, amen, amen. Abo bantu Yesu arababona. Yesu ashimwe cyane. Acaye ubushobozi bumuvuye. Nariyumviye ndagira ibyiyumviro. Abantu bari ngaho bari benshi, kandi hari n'aho ko hari abantu bari bagwaye, bari bashaka kubaza nakoze kuri Yesu mugabo badafise intumbero, imitima yabo itizeye. Yesu adufashe cyane. Hari abamukoze kora bamubanda, hari abantu kuko Petero yavuze ngo Yesu yumvise ubushobozi bumuvuyemo. Yavuze hari umuntu umaze abira gusama amaso hano barata ati none Yesu abantu ni benshi bari gukora ko vraiment zatunaniye kuzitirira, bari gukora ari benshi. Ubazi cyo kibazo kuri Yesu ati no, hari umuntu haleluya ameze ko agomba gutababa yanitse. Amen, amen, amen. Ube wadukeneye gukora kuri Yesu.
ube wacu ukeneye gukora kuri Yesu ibyo bibazo byawe byose ubizane ku mwami wacu Yesu Kristo ubimuzanire umukoreko Yesu aravuga ati yambatseko uyo muntu nasanzwe. Amen, 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 amen. Oh, ndakunda Yesu. Uwo muntu batarumva ko ari we aravuga ngo ni jewe mwami Yesu. Yesu ati yes, ni wewe nyene. Amen, amen, amen. Turavuga tugenda, genda. Ukwizera kwamukijije kila mwasi cyo cyane ya mahoro. Amen. Umugabo yari yamutaye yashaka turaza kumushinga nahuye na Yesu. Haleluya. Ature. Haleluya. Nakize. Baba ndahorumva asemera ndahumane. Yagiye kuba mudate kutuba mudate yo zahindutse. Amen, amen, amen. Abana bati niwe none da. Urashaka guhaha. Nahindutse. Nahuye na Yesu. Yesu arahindura. Ngira senga Imana iduteze. Haleluya. Oh, kamizina rya Yesu. Oh, kamizina rya Yesu. Oh. Ati nahindutse. Nahuye na Yesu. Nahuye na Yesu. Nahuye na Yesu. Nahuye na Yesu. Yesu arabohora. Yesu arahindura ibintu. Yesu arakora ibitangaza. Reka kuraba hariya dufise abajena babishoboye babona barabikora bose. Haleluya, haleluya. Yesu arahambaye. Yesu aratabara. Kwizera Yesu mu bihe bikomeye. Kwizera Yesu mu bihe bikomeye. Uwajyagwa uwaratembewe imiryango yaramuhetse abantu bagindura abantu bamusuzugura ibintu byarahindutse. Ngira ngo uzanire inkuru nziza wa muntu waje kumva ijambo ry'Imana. Hari inkuru nziza kuri wowe. Hari inkuru nziza. Emera kuza ku mwami Yesu. Emera kuza kuri Yesu agutabara aguhindurira amateka. Ngira ndangize kuri uyu muntu yizeye mu bihe bikomeye. Uitwa Daniel. Awitwa Shadraka na Meshaki na Abednego. Dusome umurongo sikunda gusoma ibice byinshi. Dusome umurongo bwa dutahure kwizera Yesu mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye. Dusome uno murongo igice cya 3 umurongo wa 16. Shadraka na Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati. Danieli 3 umurongo wa 16. Shadraka, Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati iturinda kugira icyo tukwishura kubw'iryo jambo asanga ariko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kugukiza muri iryo tanure ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Ariko naho bitoba bityo umenye ko tutoreka tutosaba icyo gishushanyo cy'izahabu kwahagaritse. Imana idufashe. Haleluya. Kwizera Imana mu bihe bikomeye. Ibizari bihe bikomeye kuri Shadraka, Meshaki na Abednego byari ibihe bidasanzwe kuri byari ibihe bikomeye. Umwami aravuga tumiriza rero mwebashe abasuzugura bose. Hari abantu bahaga nabi bagasuzugura abakozi b'Imana. Imana idufashe. Abantu bahaga nabi bagasuzugura jewe nimuzi icyo nubaha umukozi w'Imana naho ikirato cyo gutokana na kimuguriye cyohora. Yesu adufashe cyane. Namwe mbwira abandongoye nimurebe ukaza ngaha nzanagegeza ibirato byatoje ishyigiye kuzenge bimezu. Mugabo n'ubuzi ubushobozi bwa mwemeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barahaga nabi mwe
shadraka meshaki na abedenego bari buzuye ubugwaneza bari bagororotse bari buzuye kubaha yesu cyane ya imana idufashe cyane kandi ayongeza aha cyane yubaha jewe umukozi w'imana akwiye kwiyubaha turi n'ibanga rikomeye yesu ashimwe cyane reka nutwe zikide n'uduhanga reka niga gafite muri ambasade y'abanyamerika shogeza agasubizo tigisha ibintu nanje akogereza imana ishira agasuka ndababwira mwayizeye yesu mwebwe reka baratugira tugoba yesu ashimwe cyane nimutagira yesu ntacyo mubwira ati twumvizera gute ni ukwihaniza yesu nashimwe cyane amen 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 haleluya ubiriza bati shadraka meshaki na abedenego muremera cyangwa nimemera atumviriza yakuba ibyo uri kuravuga turabizi ko ushoboye urabishoboye ni ukuri kudutara umuriro urabishoboye ati kandi natwe imana twizeye amen 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 imana twizeye kw'ijambo kwizera imana mu bihe bikomeye mu bihe bigoye kwizera umwami yesu yesu nashimwe atumviriza wowe dutaba umuriro n'ibyo ati natwe imana twizeye icyo tuzi tudakekera aya majambo ndayakuvuga kuva nk'iki yesu nashimwe ati icyo tuzi tudakekera imana ashoboye kudukura mu kuboko kwawe irashoboye irabishoboye umviriza abantu bakeneye kubona imana igira ibintu ihinduye amen 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 umva baravuga bati imana twize imana twamenye muranyumva neza imana twamenye ifite ubushobozi haleluya no kudukura mu kuboko kwawe umva ariko kandi nayo tobikora nayo tobikora tuguma tuyubaha iguma ari imana neva iduhindura amaboko yetu nimakubanura haleluya haleluya baba kristo w'urukunda misiyoni ya Bujumbura duhaguruka twizera imana mu izina rya Yesu Jehova narabiri murabira abantu nabo batizera imana kugeza aho bazovuga ngo imana yanungarara none se reka badaniye bari katwewe yes imana ya asfatega imana ya angeliana imana ya abakozi b'imana amen 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 bari katwewe barahagarara barabicaha baragapifanga barahagarara nk'abakozi turavuga abakozi bahagarara nk'abakozi twiyubahe duhagarara nk'abakozi mani tutabare mani turwanire shadraka meshaki bati imana turayizera turayizi ingorane mugira n'abakiza ni imana ntimurayimenya neza niyo mpamvu musambana mwaburi bwa kubitana inkumu na madamu ngaho niyo mpamvu ubutu igwabo shari tunogete turamenye imana neza shadraka meshaki batumva irabishoboye kandi ishobora no kujya bikora ariko iguma ari imana ambira abasengana n'umwami yesu urabona ko mpunze umurongo w'umugabo utamuhaye ndabivamo bivemo urabona ko ibura bayishima kuyigumamo n'inyigo yawe imana yacu ntitega imitego yoya igomba abantu bayizera tero rebo sekora netepesiko rebo si abantu bayizera karumutagazimana rebo
bohoro, Mana bohoro, Mana bohoro, Mana ukiza abagwayi, Mana utabara mu izina rya Yesu. Abantu bahagarara bati wewe shetani ukuza kose naendelea ndabana atumiriza ndabizi ko Imana yacu turayizera sakuzi kangira se umwanya raheze ariko ndabakunda cyane tuzojana mu ijuru mukiza amaboko ibi ndabizi nta nubwo bwekerana kuba mpagaze hano n'ibitangaza z'Imana Yesu yabinyeretse hashize imyaka myinshi ariko Imana ihabwa icyubahiro tuzoja mu ijuru tujane na mishengero y'Imana. Oh haleluya haleluya Imana igomba abantu bahagarara abantu yatera mushinge gutonda ndabikize mu neza amen amen irakeneye ingabo zihagarara zititwenge ntitunigaye Imana nayo kitwenga mu ijuru ati yes nabona rinkeneye amen 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 amen. Oh kwizera Imana mu bihe bigoye nicyo cyangwa niko yasenga Imana reka nababwira uko byagenze bati rero nuko cyane rwose umurimo ashaka nabishaka tumabati mucane aho kunyarutse n'ibituretse dushenge ingoga twigire kwa data. Haleluya haleluya itatwaye naho ucane rwose ibikore babone ko ari Imana ikora ibitangaza. Haleluya baca baramucana rwose umuriro uraka rwose humura wewe mwene data ivyo bibazo byose Satani ariko aracana yongera mu muriro. Yesu amwe ngo wizere Yesu gusa wizere Yesu gusa. Hagarara hagarara wa muntu waje hano sinzi ko ari umwe cyangwa babiri Yesu yakuntumye ko yizere Yesu nizere hagarara neza ya ndabona baracana umuriro hano mu bushuhe hari abantu bavuga ubushuhe murabona uwande nagiye Igoma hateye ivuka nja muri Igoma batwereka abantu bahiye kubera ubushuhe bwavuka bakatwereka abantu bahiye ku metero amajana ubushuhe bwakwega abantu bagasha abo bantu rero barashushe cyane hanyuma bashaka abagabo abagabo n'ingabo byari bicerera muri kumwe jena utagira Yesu kuze witugarike mu gihanga zero heka ndabakunda abanyacyubahiro kandi bahezanye mugabo ni mumenye Yesu ndabakunda abatunzi mugabo utunzi bwanyu turabukeneye ngo twubake isengero nziza urusengero tuba turubaka tukubaka mu kwizera abantu babe bambwira ati mwarimu hera mukoordinatere urusengero rwa etaje wewe wumve n'ibyo ukunda nababwira ni no kwizera Imana mu bihe bikomeye. Haleluya turashira ko turakora dufise abakristo bakenya batagira amafaranga Imana irahagurutse bariko no hafi baratushikana biko biragenda neza mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya batori bigabo bikomeye batiterera abagabo muriyo Imana bikarababwira abantu bahagaze neza mu majyambere no kuzobonera Imana. Yesu nashimwe cyane. Barabafata ngo barabaterura uko bari bameze mu mutima bavuga ati Mana nta cyaha dufise twebwe haje ingorane ufise nicyo cyaha ucihanira izina rya Yesu. Ati twebwe barabaterura bashyira mu kirere badumbukiza mu baraterera n'inkomezi nyinshi byatwishaga bakanesha twari twiyondeye twari tubyibushe rwose twigumira amasengesho. Yesu nashimwe. Amen amen. Ngo batera mu muriro bidirivuga batangura gutembera mu muriro. Amen. Ndababwira abantu b'Imana bakozi b'Imana nanje tugume twizeye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ibimeze nk'umuriro Imana izobihindura amahoro mu izina rya Yesu. Izobihindura umunezero. Ngo barabitegereza umwami ati ko mbona
twatayo batatu mugabo turabona ubundi arimo agira kane. Uwo ni Yesu Kristo. Haleluya. Yari gahishuwe, yari Kristo yabitangiye mu muriro. Yesu azogutabara mwene data. Tugira dusenge Imana. Baturabe. Tifayo rero. Tushadura kama shaka ni mumve reka. Imana igombe kudodesha urabanduka gishiri nawe. Baravuga ati none sino nagutaye nimuze ngaha namwe mudutori. Ora yifye mu muriro. Amen amen. Naho ibyari byo bikomeza bati kubivyimba umuriro ubushure bw'abaturiye bategerekana. Nimuze none ko mwiyaminiya nawe. Nimuze mudutere hano nabako batembea ndani ya moto na sheri. Haleluya. Abakozi b'Imana mugiye guhagarara neza. Abakristo mugiye guhagarara neza. Imana izotunezereza abayakubisi batanga. Abakubisi batanga. Ya. Ati mwami, ati we bakoheje bwira ibyo byicama by'isako ngaho. Hari abantu b'isako imirimo yabo ipima kilometero. Ayo mbabwira n'abana baze badutore natwe. Ninde sebuduka? Ninde? Haleluya. Oh, bikundi Imana basha. Izera Imana mu bihe bikomeye. Imana irabanezereza. Irabahisha. Irabahisha. Amen. Imana iguhaye cyane abantu baracanganyikirwa. Umugabo umwe yahora ko n'umwe agahabwa wande kurira mu ndege. Ni karori cyane ni heza. Turutse muri ndege yayo kuri nayo abona ko niba formule ari ngiye muri formation muri Daystar muri Nairobi. Mukozi w'Imana yankoreye Imana mukoresheje ndumva buruse ogenda muri formation Nairobi. Hamwe mu biro aranga mu ndege. Uyu mugabo utinchagesi ni heza. Amen. Imana ikoze bitangaza abantu baracanganyikira. Hanyuma rero aratakunda none wewe uri kisharele cyane ni nijewe nyine ni wowe sharele wamunutsine. Amen. Imana yakoze ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Abantu bo muri Daystar abalegionari bacaza kuntegera ku kibuga cy'indege ni ndege imodoka nziza. Imana yakoze ibitangaza. Yesu nashimwe. Kristo Imana mu bihe bikomeye. Shadraka Kamesha babishatse barasohoka. Muze gusoma neza Bibiliya. Ndakunda Bibiliya. Hari abantu badakunda Bibiliya. Ndakunda cyane. Ngo bari motezi basanga kana karamu kumuriro kabamota. Reka nakubwira Imana izo gutabara. Yo ntanuzomenya ibyo waciyemo mu izina rya Yesu. Ntazomenya ibihe waciyemo. Hacha. Umwami ngo ndasingideke. Yihuta. Imana nikwiye guhabwa icyubahiro. Haleluya. Kwizera Imana mu bihe bigoye ubuzima burahinduka. Abantu bihanye ubuzima bushabuhinduka. Ngira senga Imana turahare kaze abantu bari hano bagomba kwizera Imana. Abantu bagomba kwizera Imana. Abantu bagomba kwihaniza. Ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Kaze muhaguke. Ngaha y'amajambo y'Imana. Mwami Yesu aragomba kubasubiza mu intege. Mwami Yesu aragomba kubagirira imbabazi. Mwami Yesu aragomba kubabohora. Mwami aragomba gukorera itangaza muri iki kinjana. Muri ibi bihe Mwami aragomba kubohora abantu ba. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Mubanguke. Ingabo za Yesu abakozi b'Imana. Muhaguruke mwagiye bamwe. Mubafashe bizere Yesu. Mubafashe bahindurwe n'amaraso ya Yesu. Yesu abahindure. Yesu abatabara. Yesu ababohore. Haleluya. Kaze cyane, kaze bene data. Kaze kwihaniza hamwe byose. Namabwira abantu ngo bizuba biteye isoni. Aho uzoja mu muriro warumvirije ubutumwa bwiza
barumvise tuvuga ijambo ry'Imana